Mbunge ya kaunti ya Meru ni kurukitie watho bwa wezani bwa irio machukuru na kinya ukinyaniria bwa riboti ya Nkobo gutwika municipality. Riboti ezi ni irigiri gutumirwa gukinyaniria kwa municipality chata. Caleb Mutembei na riboti nkuruki. Bunge ya kaunti ya Meru ni kurukitie mawatho makwejana irio sukuru kiri anaba ECDE na riboti ya Nkobo kwa municipality. Iturarire yet again kendo kiwitwa special sitting ruare tariki 19 January nontobwa issues ithatu embere yukari mantu ya kuluke kendo kiwitwa school feeding program kenda na beto baomba kuona bya kuria bakithoma na kinya kombekaga antu kwa ukunda yo churu bukaombeka kwithia buryo na tukulukia policy manto school feeding program ke county assembly Meru. Number 2 tukari na issue ya energy plan to operate tutina policy ya energy plan nyayo yukuluka. Number 3 and the most important part you carry validation report ya kendoke wetu Nkobo municipality is spearheaded committee ira formerwe kenda yomba kuhudhurania maoni. So naro tukurike ne kumikurukia na speaker kuma ofisi newe agosaini. So next igaikukiri governor accent amona chata Jumatano na community members the representative community baba mugwanja amona patronic burugo former MCA akenda baryo ba witness governor agisaina bugeaje ingoge gerenwe no meanke mingi mono nkurukia meanka 50 nerema yagerwa ni MCA bonde bare mwagerwa ni MP bonde bare mwangavana bonde irejere wa chivu egitara makasi na ntoithinkia ya kawira ya gavana kawira ibenda tukurukia unyui boshoro skuru lakini gotari na policy urea boshoro bo kan distributwa ingredients ile kuyekera kire mutujo jojo bugaikaikwate atona ukwena mantu yatebuja ukatela toamba kumerungika kenda nande policy ithithio bwega nkubera barabonde bombete kwithira baina na baba ba ECDE batombete kwithira baba sogete sukuru baba sokie no ntunga bana Omeru na ibiritu kana kama Meru kiao no ntuthai ukame bwekuo utebia kora bimiundene lakini ngabana na tengete mbesa cia kuruira na usuru na mwanga thai nkumusogira ngatho imbingina ngasogiria MCA bonde nkatho tutongereto ni speaker no ntubo kwa approve policy ra kenda na beto bomba kwethira patumbo tetuka. Nawe speaker wa kaunti ya Meru Ayub Bundi ni augete ko ikuwa ntukona naru ntuko ya ushindi bo bwingi muno na mbere mheshimiwa makazi bwa ganga ya kuthalime mbiji mantjare na challenge nyingi muno lakini ojo merite na timu ije na bumbwere to wataneni na tukurukia validation report ira mancharabu kukandia in the next 15 years then ya Nkobo municipality na they very sure the remaining days idankere on the speaker I'll give you support. Caleb Mutembei, Wero TV.